your best YouTube channel. YY Media. Tuwera ku subscribinga, tuwera ku likinga, tuwera ku sharinga, tuwera ku commentinga. Ndi azidi olusigira bambyo ife busidombi kado. Ndi mu district ya Mayuge. Era nga nchaire mu ku Muzeyi Wiriba. Muzeyi Wiriba abeno mu bitundu ebyensango e Mayuge. So mukyalire tushalinga ko naye atwaire ko kubambye embozi ye. Embere yebyenfuna mukyale betya. Mbona nga Muzeyi Wiriba alina amakaye nga amaze ibanga nga gazimbye nga amaka gakali kuwa abantu bebuza ki obuzibu buliwa obunafu buliwa so tomana tudano yi Muzeyi twawaya muko Muzeyi Wiriba nsanga iro kubona Muzeyi kangemere kuku obulamu bujja butya bulamu bulyawo butyo oli kuwayanga ga ndi kuwayanga ni gano nga tukali kujja kumpewo anga ndipo no oli mukowo ova mu nimiro nakayino kakubuti mulimu gwange era gwakulima kubuti nkobera koko okirambule bulunyi tegere eno okulima mulimo okuva ku saawa imaka paka saawa imaka mbone n'abantu buli kiseera eno mukyalo mubaino mu nimiro mulimo kuva ku saawa imaka paka nga ku saawa imaka mulimo kuva kunjo saawa nga ndala twakama ku saawa nga 8 saawa ndale y'okunjo mwaira saawa 8 twaira saawa 8 waka mujja n'emmere y'okulya mmere tujagana waka kaze tujakuna maadi gakunwa kwao malo kunwa ko kaike mutandika kulima twavaye kusawa nga 8 twaira waka. Okay. Muzeyi Wiriba nkusaba weyongere mu kwairobozi nkuulire mu kubulunjo wile Muzeyi tunatugere ni mami nono yo ni mami ni okay kale nkubwa ine gano enumba ife kali kuwo maze ibanga myaka ngemeka watandika mwaka kyokuzimba enumba eno ayo mwaka tigwidukira mu kwanga gutemaze emyaka giyeze 10 nga tewanga ya nali mu kwebizibuzu byange kufuira kulwala era nakutembe adange tiditereranga mu kubulungi kwero emirimo nzira gikuva mu sente kumaliza kinumba eyo tambulire buyete embera yange yabaketambwire igemaga ne sente buli kyenkola nga tikiri kuida bulungi lwaki buli kyokola tikida bulungi oli kukoba embera eri kulobe ye sente ayinga kukyalo kuno mbona abali kuzimba agayumba paga kubalangi abamutoka bali kugula lwaki iwe anti bo bali kuna amataka bali mako ebikado bafuna sente mpano nze bwana tuli mwana mpolota kaifa tuzira kuitaka livwa mu sente bulungi wakati wakanime kutino kivuye mu sente. Muzeyi ngoli kutandika enumba eno wali munumba ki ngoka ali kutawe eno ali mukaisubi nazimba ukaisubi kali katontono kati lo muimeka enuma ere yesubi wali muntu nakuwe kali katono kati nga kakitetei kali katontono kali mu kisenge muwali nga n'abaana twalinga n'abaana so ekigendererwa kyo abe kiroto kye kyokuzimba enumba eno ey'amatafali kyali kitya kiki wayenda lwaki wayenda enumba eno oba oliawo enene era wayenda enumba ebetya ejjokuba etya nayenda enumba ebenene nga kuba nga tufuniyemu ku abaana nga bagezeeku nga nokota enene abaana abaku babe ku bisenge ebindi fana twaba ku bisenge ebindi nokuzimba enumba eyanene etyo bano ekyaidamu ku obuzibu bwako ebizibuzibu ebyaidawo kwogera ino kwogera speed nda twajja mpola eno wayenda wazimba eno ng'oweziza family enene abaana olikwenda bona babe mu kisenge ekindi weno beeku eno wali ozimbye eno ya bisenga bimeka ebisenge 3 n'eidiro bisenge 3 n'eidiro okumulimu kunaka kubo ku hagati awo nga wali okuzimba enumba ey'omulembe anti nali nenze enebe ku numba ya mulembe enfuna yabange esalikeko okuzimba enumba eno mwene plan wajefulira ngo omuntu obaga je Mayuge wegomba kweye mutawoni oti ndakuzimba nga kweno yobona
omuzimbe yaidde okuginzimbira ni pulaani eyo yaidde okuginzimbira niyampimira ati pulaani eyo yankola pulaani eyo jasi wamukubira kyoyenda yagipima atyo okuba enene. So okutandika okuzimba lwaki watandika n'eitaka lwaki wakasalawo okuzimba enumba y'eitaka nfuna oba otowe wayenda anti nfuna neyali entono ate nsobozesa kugula ku mukyanga oba simenti nga nzira kasente kalina okwanti kantandike n'eitaka okumaliriza tumalize ne simenti obuzibu ebyayidawo byatwakomaawo. Omuntu ajja kwebuuza ati muzeeyi yali yakuzimba enumba nga ali kuzimbisa ettaka tatamu seminti obunafu yabufunaga nereba okuwa obunafu bwava mu bizibu byakulwala nakufiirwa kale obusente bwabanga bwaida bwanga bwesibye buti enfuna yabanga ekendeere muku nga ntono nga teida bulungi ensonga lwaki enumba yayimerera muku myaka 10 mulengo omuntu tikikuluma okuba nga wazimba enumba ye nga tewa era kiyinuma ino era nebuuza nti lwaki enumba nga yayimerera lwaki tidiri bizibu byayidawo era nabuti negombewe pulaani ekanemerera okumaliriza ekibulaku kya sente bwabula sente era mulimu gyemerera kali sente nedasiba lwakubula enfuna entono niyayita obuzibu ebyo era obutisala ntukobe nti eisubi lyakuwamu olw'okugimaliriza eisubi likali kuwamu kuba zena era wena nsuubira okugimalaye okusinziira ku nfuna yenfuna ye weri entontono eti nekanemesiisa okolaki okuba nga enumba eyo ewaye nga nkugenda inewe aye lwenfuna nentontono. Okay, tubakukweyo yetuwulira twawulira ebigambo nadda mu byalo ati mu byalo ebayo abantu abalemesa enumba dde abanaibwa okuwa ebintu ebyeno byona bibaayo era biriyo zena era mbiwulira ati ola aida yagikomya wasigala nga terikuwa nga buli woyenda niwo ofuna akasente sente mada afuna ebizibu bijanga bujeruye lufuna kikumi ekirumukirawo nekigendera kyo kyendeire yabanga kikiri kikalemi kale tidi ku bizibu bidawo bityo bitera engeno byalera birimu eno yo nebayo omuntu yayenda alemese mwino zimba enumba era balimu bayendo obemu nakuba bakusekenga buseka ati meya zimba tikyamulema kumaliriza enga niye nga yakukolamu nga wapitawo nakubona nga enumba tiyawawo nereba isanulye era atamulaka asanuka ati we yamulema ali yesuutanga ati ajaji malayi temulemi aye nga niyakukomya kale nawo obuzibu bwetwagane nobuli eno mu byalo eno ate bana abakoba nti ate bayo abantu bebenadala bomubika ebyo yakoba ati niwali kola ati enumba teriwa bakujja basinga bababa anti mulimu kwabaye olusi kiva mu kiramo kya mutukulama ati akole byalikolanga byona bitakolanga ki mitatuukereranga mulimu abalamalama batyo olusi obanga olusi bifanga olusi bamukunizaganya oli yakigera yakitaawo ati nenza mbondi ekintu ekyo kyalikola mbona oba kinaterera mu bantu baife abolugana towirako ku muntu wa munamubi nga ayogera numba eno eno mu boluganda enezira ebyo mbifuna kuba ku kyalo batakwendeza bali mu kyalo muno ayi mu boluganda eyezira. Okay, so olima biki ngeza kupangisa ku itaka nalima ko obuduumu obwo ayi buti baba atupangisa ku itaka buti bafuna ebikade byera ku sente
batugaba amataka gaibwe buti tupakasa bupakase mu bunani tufuna ku bamakata tajata pakasa ku pakasa obusente utawo okulima gene batuzira buti wasobola oja walimira omuntu iwe osobola okulima nima kugensobola amuseyi tenda kutuka osobola pakasa mpakasa amenkole nti ameta apakasa enalya kuba utawo okulima nzira Kuti ono pakasa basobola okuwa sente meka abanga olimiyenga kayiika walimira omuntu akayiika banza okuwayo emitwalo 3 bakuwayo oba 2 ekitundu oba 4 batyo ni family lino dikutambuza ditya kuliko abaana okusoma okugula uniform ebitabo iwo okulya nimwe okweyambaza mumalaku nesente deno demufuna era tusondereza twafuna kuba era n'omwana newana ati amaawo kwasana mulembe gwa kusoma mwana ati amaawo nga tasomye kuti kyona tikiboneka bulungi kale ero fuva ino wano nyaka sente mwana ali asoma era afuna kunikyo okulya mwabaawo ntembera tida abanga mutambwire mumbera dityo so kunumba eno buti kikyobulaku numba eno okuwa ikubula ku amabati ene kikulu kya mabati n'emiti mabati ameka engeri yetu inali ndikolowooza okugisiba obukomye waka mabati nga nkaaga obukomye ne yekigaiga muzee nakuzima numba ya kigaiga anti wakati engeri yerwire andigisibye ki andigisibye ya bukomye muzee tozimba numba kaija kwetaba buzibu n'abantu numba yebukomye tebakwogerera ino bezira nayogera ati yayikula yiyumba ku kyalo ezira asobola kwogera kuba abantu bagazimbye ino kubasana omulembe guti ogwizeewo gwa kuzimba ku manyumba ga bukomye obula ku mabati naki na miti mabati na miti ere wangulu okutungira okolesa itaka litungirira tukozesa suminti n'omukyanga n'ogusobola okusiba eyo mu kumaliriza kale na wansi tusibe sakuluta itaka era mu kumaliriza tamaliza ni suminti bino nzira mu isubi kubifuna buti buti nzira mu isubi kuba plan ene ekandi kuwaleeyi nga ndi mu kusuubi yo kwenda amaliriza ayembeera yene netamuku obuzibu kuba nikwenda abaana basomeko kuba kasente nkatakwere nga n'oluusi embaka enkozi kubaga buti virusi kyange okirikoba ewawe nfunangayo kwa kasente ngulaku yomuno ogwo ebati wali mulalaka abaana basoma nisuubi yange buti yeni kusuubira emberi awo asoma ekibiina ekyawala ali mu kyakumeka ali mu senior one somero ki ali mu kubonya osasula abona basome ali mu baana basoma era nsasula mitwalo 10 kuba okulya mitwalo 5 space ya mitwalo 5 nabakumaze kuba inazini bagana bana bakumaze kwa kasente nabamaze ku sente kuba nikwenda basomeko kirwaki oyenze ino okusomesa abaana nokuba oti nze kamba obubimbule numba nambali bubindi obubyayinga abaana basomye ki anti okusinziira ku mulembe guno gw'abaana kusoma buli mwana ayenda akoleki asome omwana niwovanga mwana asomako asigala kali bulungi tabulira mulimo gwasobola akola kuba abalina emirimu benda abaana basomako watuka mukyakumeka nze muzeeyi yange yadde mukumpeera kyobona twefuba kubanga embaga erere ayinza wewange tiyampeerera ku bwire watuka mukyakumeka muzeeyi nze mukusoma nakuma ku mukyakubiri muzeeyi anemesa okusoma awo paka nga kirwa kiyakulemesa lwakwaya nte wayalina ente mwayira nte namwayiranga nte yandibaire nga akusasula mu bambi yakusomesa ndikwogera ebintu bino bwenseka tikuba nti oba oliawo biri kunumirwa aye emboozi yoli kuwayo oba oliawo n'emboozi ediri mu bantu abandi bendagaana abali mu mbeera nga yolimu kyova oba oliawo mbala nebuuza mule mu birowoozo byange nti lwaki ntambula mu byalo nga nfuna cases nga dino abantu ab'endawulo aye bino byembona muzeeyi yanemesa yayendanga ndayende kyovula bwendogera emboozi teba tesanosa aye olwisi mbona nti nseka kuba
mbo ndi kujewunya ino bandi kwewunya lwaki kuba buli wenja kiringa kiti wona biringa biti so buti wakoze towoleiro tya wano okaera zitoera lwambeera nakuba nti enfuna yange ntono kyobona nti olisimba n'ebirowoozo bingi nalowooza nekyendowooza nga tibikola ki tibindidira bulungi kale nembeera yentambuliramu tinambulufu bulungi akubula mirimu gyendikola givaamu sente zisobola kunamba yakuino kusinga kale nabange embeera yange eri etyo abaana boli kusomesa obaye omwana Katonda yayambye nasoma kikyowera kyoyenda abe waba kuko omusomesa oba musawo kyona kiba kiyambako abasomesa kwa babongeza omusala butisai mube mubajefunanga butisai muri kwenda abana be basomesa anti chansi gegemera omwana akatya mwana mulimo gwenu gwaba ayinza akole mwene gwaba lowooziza gwasobola osoma mwene kwanze butituzo nganze butisobola kumusalyawo ntya omwana gundi nikumenda kole mulimo gundi oyinza kumwendeza oba gwa mulimo gundi akole ogwo yakatize tyenda ogwo yesalya ogwayenda mubulamu buno bwoli kuwangaliramu obu obugubi okakalukana olingira mu mbeera eyakuli ku mubuto oba oli awo yewakulira biki mu bukulusayo neriyo byobonanga waidusa oti so singa kino nze mubuto nali nga byendikola biri kuntambulira bulungi era nakwa nti era sawa neidusa nti nguli natandikira mu biseera bire tyandituuse mu mbeera dino deni kutambulira mu saawa eno era butyawo neidusa n'okwedusa kuba ebintu binayendanga nabikozesanga namalala kabiri ayo tusaana natuka okwedusa era buti nguli nali ntegekeirewo nguli saa nti tiri kwedusa nguli ndi bulungi ayo lwambeera yembeera buti yenatuuka natuka buti mu mbeera mbi buti gendi wano sawa neidusa n'okwedusa nguli netegekerako ebukaali ngwe wetegekeranga bukaali era buti nguli tiri kwedusa ino nti ate muzeeyi mbeera yambisa mu mbeera mbi ngwe yali mbeera muntu yabisa omwana kaka ali muto nabanga ali kumutambukiza bulungi nguli saa eno nguli nzira kineidusa aye yambisa bubi eitakati yampa kwa kantu kano katono kati aye nguli yampa kuitaka ine ngwinyiza nasimba kubi obako osimbye ko ebikado saa eno boli kufuna ku sente aye taka yamala kulitunda lyona yampa kwa kapolota kati kinasigeza butya kale nasigalanga embeera yange eri kutambula tinungi bambi eyo ni mboozi ya mwami Wilbur mboozi tinungi yayenda ino okuzimba kwenumba ey'amatafaali ave mu yakasubi wabula embeera ya ebizibu byabwaine buti myaka 10 n'okusaba bikambulema ensiisa okumaliriza enumba era ng'enumba TSC misobo oli awo ogiringirira so omuntu asobola okubeeyo yakuba ati abo omukyalo nga balima ino kuva kuncho paka igulo balima biki aye tebayenda kuzimba ayo ojja okwogera ebigambo ebyo byoba oli awo nga okali kuwira mboozi ya muntu nga kali kunumikiza oba oli awo bimulobera Wilbur yeyenda okuzimba yalina ekirooto kye nga alikwenda enumba enene enungi erimu n'ebisenge wabula ebyo nebyatuukawo embeera tebeire enungi nabuti saawa eno aisuubira eri okumaliza numba bambi likaali wala ino oba oli otomana osobola okuvaeyo walumirwa Wilbur wakuba oti kamuwoyo kwa kasawo ka seminti osobola okutandika wofunawo okubusawo wa seminti tubantu bakufunirako kwetusobola okufuna osobola nsobola otandikawo zenawo mba nsima seminti mbale kungemerako ate wofuna obusawo notuko tebananfuniyeko kubuti munambe yona kisoboka aye nga buti okufuna kuwonga nze entandikwa ye etandika saa eno suubi nekandika okugaleeyi kuba kusinzira ku mbeera ye nikutambulira mu tinambulufu bulungi aye enfuna ngemeranga kuko nati tikiba kibi ndiwe na family enene
amukyala abaidukulu abaana biki babona akazito kali kwiwe bali awo nina abaidukulu bangi awo n'abaana buti boona bali awo bangi famire enene bona batwala bakuyamba kumukupakasa bamukusoma kutala ku ngalo amukaaga ni ku Sande ayo muona kwedisigaire bamukusoma kali muzeyi nkubainako webale kuwaya kuninze tikyanga omuntu okuwaya emboozi ey'obulamu bwe abantu abandi tebayenda ati bajja kumuseka n'abantu abandi bali kujja kutegeera obuziina bwe aye ng'oba oli awo owaye ekintu kino tomanya esobola okubayo omuntu owundi yakola ki oba oli awo yakugemerakoko ekitolese mu bwavu nti abantu n'omuntu ali obubi ati okwogera ekizibu kye tujamaka mangi ng'ola ebiku bimuluma ensiri enkukule dibaluma ebiku obulolo bulimu wabakuba oti buzibu buli nabo ng'oba oli awo oli yasobola okubayamba baida bafuwera enumba bange aye omuntu yakati fa tuli bulungi aye obunanga bwa mwana kubanga ati wame tuli n'ebiku wame so tekyaba kyangu omuntu okwogera emboozi ey'obulamu bwe so olina kuba musaada nga wetengereire so tweyanziza kankuleka okola emirimu gyo ononekeze famire yako okulya bambi webale kutuwayirako oku aleka tusabe Katonda weba yeri amasitaani gwagona agagemye agali mu ngira agakalemesa enumba eno okuwa tusaba Katonda byona byona endegera adi kutule byona byona ozimba enumba yo bambi ewe nego lutaba ido baduzi etwenda saba Katonda bambi enumba yewe wena weyagaliremu okubambi ne famire yo beko kunga abantu abandi weyagaleko okubambi tijja kusikano oyo ni muzeyi Wilba enumba emyaka gisobaye 10 ekalo byokuwa ayenga akawati ebizibu bingi gakotere ku nebigambo by'abantu ab'ekyalo taida kuwa aye katusabe enumba ida kuwa eza kikalangufu nga kiri mu Katonda so muzeyi katumusabire ne Kennedy gano kaida kutamu amaani oba oli awo naisubi oyongera okola ne Katonda okugabira enumba ida kuwa muzeyi